Yen umpam yang sekadi miyonge sing mungkin ialah karmelahip yen edengin bepindang ajo den ke umah ne pasti jeg ngetel pas ne dot nyicipin padalam yenak lenan ne makata masih kena gegodan matunangan jak adi ulian ada nak elo jujur yang mengurang yen demen jak beli dot ken beli sing peduli yen beli bengelah tunangan yen sedegin beli nerima beli bisa nadwanin adi beli bisa mendua nanging tresnan beli tulus kapining adi singkal beli main-main ngajak nak lo elena beli satu masih kena gegodan matunangan jak adi ulian ada nak elo jujur yang mengurang yen demen jak beli dot ken beli sing peduli yen beli bengelah tunangan yen sedegin beli nerima beli bisa nadwanin adi beli bisa mendua nanging tresnan beli tulus kapining adi singkal beli main-main ngajak nak lo elena yen begini bisa degin beli nerima beli bisa nadwanin adi beli bisa mandu